Iran recently India gi major imports aduga India gi wena di export hairo makoi na lotion but major imports masigu pot khara Iran na permanent ban tawkre masigi manung da rice amadi tini masigi mangi video dus hijack re so kari maram gi no politically motivate kari oibeda gi no masigi action sing se lokhon agli se India gi rice production se India se rice production the number 1 2 da lai poni ham satin production to khropani aduga 75% India gi rice ase chali se Middle East ni German ama su country me amada chali aduga Iran se am padana India gi cheng ase lorami masi ga loina chamana su yam kana lawi so masi thing krisi kari kiro masi ni huji yamna kanna nei narakli se amuka so Iran na masi gi action ase tawki bagi maram kari no have se masi clearly phongde mention tawde sini adubu experts sing da laina bising da hairi ba recently wa pa thokre Kashmir dig thokli ba apple sing asida pakra ba adukum apple yauri class ki wang ba amusing world class da mas export to yauri so Iran da ki kiwi haiduna the fruit ama yam kana import to yam sing India dem chai Iran ki kiwi so recently Kashmir gi apple vendors sing apple ki kai karbar tawri basing asina government of India da complain am tawr kisini Iran da ki lakli se Iran da ki lakli kiwi si til makhala ma yaura I tuna makoi gi port asiga aikoi gi port asiga thengnarak pa matam ta laimnarak pa matam da aikoi gi apple sing ase yam da yang na destruction oi pa means pum tha khota ba asi oi pa masigi maram asina aikoi jam trouble or yam loss oi re habse Kashmiri apple kanglup asing hairak pani masidagi India na Iran de kan hai kisini nokoi ki complain asini nokoi kiwi ama masida aduna Iran na masida karim ta thawasa da ba audagi Iran da kiwi hari ba hai ase masi lorak pase ban tokipani audagi hojik audagi Iran na direct India re cheng amadi cha lobase tokibani sini adubu haigi maramda cheng lodaba cha lodaba masipur magasidi just so ni hairi masidi mapan gi oipa adubu Iran gi politics mikyeng India ta asum uri sinate hana da gi khara makoina Kashmir asi sing ase India Kashmir is India manung dan tra khaibok Pakistan manung dan so Kashmir India da leiri se masibu Iran na masik India gi ni hain lodi sini ayatollah Khomeini masi something Kashmir gi mapa puse Kashmir related ni sini aduga mag ase Iran da leki ba adura Kashmir asigi matang ta mak yamna khali sini aduga mak haigi busu lei chini karigumba India se chawkot pangam lo Kashmir ase pitho khidri pawda mase freedom pidri pawda so asigum manung da Iran na Kashmir ase India gi natti haiduna khanba ma masumusu lei sini aduna makoina hojik cha laudri se hama malaudri se masidi just so ni aduga makoina cha se han bada India da gi ben tawdri da Sri Lanka da gi lauki haid hain han ba thabdo khresini so manung da wari ase mama maniko oirise khani mamangda Kashmiri movement Kashmir separatist movement ki satra natraga leader ama pakhang ama siki ma ki maming so Burhan Badi ase masi India de terrorist ki thabak torami terrorist oi bata so Iran da timak ase hero gumna makse welcome to wisini adu de karai de gino ba yana to Iran na Kashmir asibu India gi nate amsu India gi ni haina accept to drapa masi pito kingdom ne haina khallaba wakallon adura di Iran amati India gi makta karino yana torise Iran gi oil la no problem Iran na show di cheng lorom no problem masi pur makni adu manungi intention che Iran gi India da dark and twisted ni asugo wari mayamam di politics lai krise aduga Iran gi leader spiritual Ayatollah Khomeini se masi Kashmir gi mi sing yam ni yai sini Kashmir gi mafam phunguding da ma ki poster banner se thamisini Kargil gi yam chorbo war to ni ki mafam audu phau da Ayatollah Khomeini gi makoi gi keno se lei bajane poster ka se theta lei sini aduga Kashmir gi kanglup sna Iran se yam ni yam yaba maram di Ayatollah Khomeini ma ki origin Kashmir da gini aduga Kashmir ki mi sing asina kaibok amana Kashmir ki mi pur mak India da gi khai basi pampo na te ko India da leipa India da leiraga khoi karim wate hai basi kan ba mam lai kropone adubu Kashmir da gi khai do ko pamba kanglup amasu leikri makhoi asina Iran ga am lu wari si am kreda Kashmir da sia kanglup su lei sunni kanglup su lei sia ma de sunni se hojik han da gi am lu narak pona te adubu ka sa gi war si da gi sia sunni ki marak
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯦꯞ ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯐꯔꯛꯂꯦ ꯁꯤꯌꯥ ꯁꯨꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯅꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗꯁꯨ ꯁꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯁꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯨꯅꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯖꯥꯗꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯠ ꯆꯠꯊꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯌꯥ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯦꯜꯂꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯍꯤꯡ ꯅꯥꯍꯤꯡ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯖꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯐꯦꯛ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯦ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅꯩ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯆꯠꯊꯔꯤꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤꯁꯨ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯩ